Ja sam Jasna Pleho, bavim se upravljanjem projektima zadnjih par godina u IT industriji. Certificirani sam projekt menadžer sa certifikatom PMP, Project Manager Professional. Na akademiji ću držati kurseve vezane za upravljanje projektima. Znanje o project managementu je sve traženije i u našem regionu. Certifikat PMP tek postaje prepoznat u Bosni i Hercegovini, iako je u svijetu prisutan već decenijama. Predavanja će biti prilagođena ljudima koji ih pohađaju. Kurs je fokusiran na IT industriju, ali po potrebi i ostale oblasti privrede. Bilo da se prijavite na kurseve koji traju 2 dana, dan ili 5 dana, sve odslušane sate možete prijaviti kao kontakt sate za polaganje ispita za PMP. Zašto odabrati baš ovu certifikaciju? Zato što je PMI prva organizacija koja nudi kredencijale za projekt menadžere, a ovaj certifikat je postao i ostao globalni standard.